kan in khom ka shwai tu lal puya kyang te vice president te kan khwa zom pupi lal chan zawa kan minister te le sira lo ding di ko pilo lady director Dr. Langur te project director te kan official dan te din kan village council president le member te din party lama kan tho pui te le khotlang mi pui lom na nia local khom te in sawa in chibai kabu suwa kan fiadan khan voina lusun chung kwa te an oma kan ruwa om renga kan shelok boxi lova in tlarun om vin ka ria tian famwan nei nom pui se kan du tak mep ani voina kan local khom chan a kan lu ma in anam pung huap te pon yang chu lun laya thu poi mo tak han soi lo thei lo a oma chu han soi masak ka duwa pakhana chuan FCRA antia Foreign Contribution Regulation Act hi siam that antuma India rampon foreign atanga NGO sang te o frante le all sang te na ram dang tran puina kan don thin kum song nga chung kan lo dong to chu mang dik lo kan ta me ma Hindu zinga ten mang dik lo na sa Muslim ho ten an mang dik lo na sa Christian te point kan mang dik lo na sa ve thawa a then te chuan ral thuam le nan te lo manga a thenin ko fran lem din nan te lo manga tiang chuan foreign atanga tran puina lo lut kha ani na tur dik taka mang lem lova man swal ana sem ema nikum sang ni som ni panga som ni le paruk chung khan ka hria swal chuan vai bel se sin thum le sam sri vel India rama hian alo luta chuta tanga Christian ten kan don chu vai bel se sang thum ema chau ania foreign tran puina India rama lo lut trin dom tu te singa hian Christian te chanchu za som pathum vel lek ani chuwangin tuna danan siam thara hi tranpui na local namdoin sang atura local ni si til danga man ruk tak tai te sikul siam na man tu ni si te engemo charity institution fasha enkol na kanan tie sang khang puala local athen azar mana adang lo ruk mai te atam em ani so top to na turin foreign tranpui na local hi iti topang ti na nilovin dikta ka man ani thena turin dan isyam thatiang antia central sarkarin chu ahan buat saita chuta andan siam thattum na chuan apom lei thelo kanaya any party po ni sana legislature party extended committee kanaya janri takhangin kan chu chuta chuan kan du lo em chu foreign tranpui na lo lu trin dong tu ten dan an lo bo chiat khan tu na an ban bo chiat remote ni lovin amalam zong sunga foreign aid an lo don to atanga sikul an lo sak to demo namnoin an lo sak to demo khang zong kha sarkarin achu sak thena dan hi aron keng tela ai tha kan lo hulwala danan bo chani chuan dananga frem mai tur an ni an don le zel tur po ti top sakse apoi haulo amaro chu an lo don to khami sumatanga tiltam tak aset kanan ti mai ro thil an lo siam to thega anin chu sak tumna ru kha afel lo kan tia hi tha kan ti lova in retrospective effect chantia da ni pas ani tanga man ngal mai ni lovin don ma hun emoza huama don ma hun tiama man chan turanga ruaman ani bok ning kan fria heng te kan du lova kan du lo kha kan soi seng lowang wain hun che pa hian chu nak tu dar thuma hian Council of Judges in Mizoram try to delay
zoram koran try to committee tenen kan chen na ina kan soi ho do na chuta chuan kan lungrual na ang chu central sarkar kan thlen do na kan thlen ang min lo ngai poimo sak ero chuan lom takin kan MP paditen an thopanga amaro chu kan duanga hedan hi an siam thalo ani chuan parliamena kadi party chuan kan vote pui thei don lo ani chu kan din mun ania chumi chungchanga chuan thutlu na fel fai tak ko ran try to the name na to ka siam kan tumani di kha kan soi duwa tina dak le chuan tun naya exam paper leak out auma min na sa takin exam an beya no le pare thei tak ten an fa ten rual ang ve sen tia wangin nei ting lung khongin le khan zir tira exam an lo be ve trang trana tu temo mi pam ham ten question paper an lo ti leak out ta chumi wang chuan exam that te lo ngaya India ram pum puya cockroach janta party CJP zan khathil thua lo piang huai maya India ram thalai mabtadu aitel an phutadu dul maya thil dik lo do daw na yan mani nunna la ringa po som chuang zet anom ta moi na yan India ram thalai rol te anom mai thei tolwa an mang am ani sumi chu any point lo som vein nimin lama te nimin pia lama te kong zo na te un khom na te ai zo khapuya kan lo nei le a eng zero lai te tuar na hi kan tuar puya until phut hi kan phut puya tin emi hawanga ki thenga chongai tum sonam o chuapo kan tor puya central sarkar hian dan diklo titu te chunga chuan an phuang nge in action la se kan duwa non na chon tele liam tua te suwa an lungoi na tokin thoi seng kan du boka until phut ang hi kan phut puya kan thopani ti kan soi du boka then misan lama kan central minister panin sonam wangchuk hi achongai namun an tloa choi ti top turin an nge na tuna chuan achongai ti top ta ti kan lo fria chuti ro chuan anupui gitanjali akmo chuan gitanjali angmo chuan thu chua siamin zirlai tena til demand an nei an lungoi lo na an lan tin na hian political party chen khatin a phena lok na mutuma politic man ruwa amanga an lo enroll ve hi sha ati lo zia thu India ram mi pui te ne na a the dar boka chuwangin pi gitanjali angmo thu cha hi party tinin kan lo hriata kan za tlan po athale zilai riru thiang hlimten riru natna anneya anlan chuatira kami phena avot zon tral na lo man tumhi amoi lova chuwangin zongai u sonam wangchukan pui point ei thalo ati ya thu apuang dar ti hi political party zong som point kan fiat a thawme ole ortha hian kumsang khazriat som vela khan dari zadeng hobin khwa an lodin to a arei to wang le mai in po sang khatlai nein an soya kumzanu a sang khazakwa som pania piro sailu tiral te hobin anom le a ei ortha ommasakti anita a ortha kodin kuma po chiar anita ni kumsang khazakwa som ni pariata British sarkar fiat puinain u ngolian thanga sailo chuan alu le a goin thangin me mit lovin ading zuita a kumza in lam kumpo are vele to via mai this one lo man kan la kan long nia kan ngai thak to le kan thin lunga riak reng chu kan kong pui chung chang ania
Ayan soy le report ilangin leng pui atanga langkai kong hi national highway zale pariat ya double lane siam tur ania ana top tua tan hian MS Gayatri Project Limited Hyderabad chu sarkar ka sabuna khan an lo ruata ani hian an thok le theilowa chu wangin ni som ni pali thariat sang ni le som ni patum khan ban tir an ni ta ani an namaba te thona tur estimate hi vai za samsari chuang kan siama sarkar lai pui chuan nikum October ni riat ni khan min ron pom sakta a thok turin kumin me ni som pathum khan MS Nidi Creative Infrastructure silcha chu than ania ani hian na hian thok nga la forwa tuya tlak chun som ta ka wangin kong chuat tak ki chu an koi zui the tari lo ani etianga amuan na chan chu contractor masa in a tho theilo wangin ban angaya tichuan anian ban ta ka chuanin a tho chun som janel zel na tur hi Kolama Mot Ministry of Road and Highway nena kan zuktil sopa anin vai bet sa somsari lai minlo phal saka chuan kainin contractor thar kan han level ya tho tak tak main hei furin minan nang chole ta khatian khania bangin kan ban mo delul nen emi kongpui hi duangin achat thei talo ani amaro chu tralan dianga chak tak mo zui ani to don ani ten kan soi lo tak ngai dar lak le tuidam in car shortcut ai voina kanon plan ani ya hei ministry central ministry one time improvement di phalna kan zukdi la sang ni som ni panga August ni som pakada khan min phal saka niswan mundang mi po hetiang anga kongpuin ape heltur kongpui tharina achun lo tur khwa kongpui atanga an kho in kar in kalpona tur siamahi NHID silmo purna tho ania chu one time improvement tuntia chutiang chu khoing mosat kan ya chung tan chuanin delhia pungat karinen kan zuk saidu na vai bet sa samli le pariat le point paru pathum minlo phal saka sumizinga chuan tuna tuidam le dan lak in kar emi hi el ania tuna hian han tho chau ani ta rang takin draft tender document kan siam nga la ministry approval kan lak le angaya kan thon tha andron approve nuwa online tender kan ti chuak le a chang tu te technical bits chu kan endik vek nuwa ministry lamten an endik velia tender jinfel chung kha arei ta le ani chu tianga ti tu trulte kan ti fel vek nuwa chuan a chang number MSHES Infra Private Limited nena kumin March ni som khan wa order kan pe purwa tuitlang ma thokzo turin kan han tur ngial ani point an thayam to karangin na anan thok ve nga la amaro chu he kong hi aluna ela ya kong pui ala tlang tak tak box silo ela hi rian kan tan ta awangin e kong zo tu te hi langkai balu phur lir thei rit an lo tam sia an siam chun ko kha an ra che sak zela asok mo khop maya purwa tuin anan ching ta box sia yan kanom zui ta ani mamit SP lamin motor thlan hun bi te an roman tharta chakzoka no to tai kanin be sei to ni mamit district kongpui te hi nasta ka siam that kan tuma Tayre bridge ko no that ka zuk di la kumin ma tha del dia ka kal khan ta chuan minister pu Nitin Gadkari nena kan zuk thlen le ani point min lo ngai poimo sak ti chuan mamit atanga Bhairabi National Highway 6 spur anti tuna hian short term maintenance contract bangin MS Nidi ten an encol me boka
kong pui chu le na lai zona tur DPR kan thelu to land acquisition preliminary survey kan han ya akong siam na tam fe ka compensation pay angai don ta ministry lamin min pek thelo tur thu anron soitani survey hinai chatle kan ri ruk meka chu tiang chu kan ya wangin ku nitin gatkari ne na bok yan strengthening work min sang som sang mai turin ka sukngen ya Ichuan Bible sa samsari pakat point paruk pali chu kumin may ni sarini khan minon peta ani kaya kong kanan lay dong hiyan aram na ito dan utsuat takin compensate kan bay siya ang lungoy lo chuan ko dati min kinga chuan development adilay na sa China emi ko nga hiyan kan namikan min seviyaw to ani Mitlem te wangin mitam takin kong tra kan nay harpa chinhi apoy viaw ani West Highland atanga magpara te Pugsing atanga silsuri te Ropuy si atanga buwan puy kong tahi tunay kan tokme ka Kedi set kedi rot hi avay repair durin sum ahaw takdon siya at rules walto hi i-repair ango kan tiyani Mani dawa kanron kalkhan Tuidam PWD SDO office sakshat kruzya kanron mua po hi sakshaturin ma kan lameka tukina khan PWD ya aho tulok berber ani insite an si hotenen kan local tlanga ichuan heta mairabi lama ani tlangin ilai kong hi amuna an ending dona tuna hian an ending mek ani kakha kong puidin mun ania Lo man lak chung chang clean and green lo man chung chang an lut toila kung sang ni som ni pali July ni som ni patuma PIB press release alandanin India ramayan china kan director in Minfield toa tingklang kwa hi noi rule sing rule sanga awma rural local body kan ti VC kan antiang hi noi ni sing ruk sang riat anom boka Etisa tingklang kosinga Ministry of Panchayat Clean and Green Panchayat 2025 lo man pakan na dong kay kwa orta not kotlang na to hi aro pui katia Mizoram intiming train in soy moya alom na po yan rontel lo chinia ngay lo ani yan lo man cheng wai zalai akeng tel boka alu ani India ram hatian kopa zau le dam singa orta not ko fiber kanan ni hi MLS matak fai tak khan nei le hal pilang sari ne ono kidoni Iswan ni china kan ngai thak thong ang khan sarkar masahuna VC tena development sum andon tur unlock so thai lo kha Noi lir sing thum le saru le zani kan hai chuaka Ichuan Amalama VC te don tur khania andong man ta silawa to na VC te hianin andong double ta ok moya so wang chuan tun din muna VC te yan party po ni sing don malama VC te ai chuan an house zo ka suman nga zo ka an van nei tlang ta ani mai Korta not hian, tingtang mi puite hian, Sustainable Development Goals, di lotin na konga tingtam tak antivet haya, infrastructure lian pui ne na buljan Kelvin, mi puitang rualten na ro puitak antok liani, di ka in ilang ani. Kaya sarkar hi kumtam tak batlian niya kepen kan niya, kan long term vision chu, kumsang hi somli pasariya, India ram GDP ya za pakat. Lo thọ so về thì anh chú kan tum anh chú an tam tak akeng telani 1% GDP kumsang ni somli pasria kan thọ về thì chuan sung kotin mimal tin sung lak lo yapung le to don tina ni kan ram hi hong tin reng a develop to don ani chú ti muna chuan cái ni hi chu he khovela hian kan om don to lo ani Amaro chu sang nile somli le pasari alo chen huna kan ram mi puile afruai tu ten voina katu soiron sharing se kadwa
vision niya target niya tu na tanga ma kan lak na hi alo lo thing ani chuan abul kan ton na hi anon thengi big lo kadu le ani tuan sarkar kum sang ni somni paru ni Sharia India ram nominal GDP estimate hi Vaibel sia li nuai zathum som nga ania chuta 1% su 3.5 ania chu Vaibel sia li nuai sang thum dinani kun sang ni som li le pasria kyan Viksit Bharat chu India ram hiani target ania then chuta 1% chu chumia target chu Vaibel sia li nuai sangthum ania chuta kan lo tum ve tur chu Vaibel sia li nuai sangthum tum ve the kan tum to don ni chu za pakhat ani don ani hetiang sa ve kum sang ni somli le pasria Mizoram hian lo tho so ve the tumin duna hian bu kan trona chu ma clear ti lo thing tur chuan ke kan pen mek ani kan ma clear ti lo thing tur kan ti tur ma sa chu khotin te sustainable development goals ti puitin hiani ti country ko sang te SDG index en theina SDG dashboard kan siama data kan la khoma khoi khoi nge SDG index nei niam bi eng ko ngen niam eng tin nge kan ti sanang ti te osam takin ka dashboard bang khang chut mun atangin kan khezung sung thei to ani chu chuan kan malak na tur po min ko mu ma sel don ani kan malak na poin ra tha chuanga la niti ayokin tu nai loka second edition of district sustainable development goals index report ati chua khan India mar sakbiala na thial district chu pakhat na ania Zamphai district chu pani na ania Kolaship district chu pakwa na ania district dang song Mizoram chunga mi hi ati thapol kanom vek ani kan ma thlir dikzia tilang fiaturin Ministry of Panchayati Raj Swan Village Sustainable Development Goals aron veve chia India ram pumba inti siak na kalpuya chu dona kortha not pakhamna anlo ni tak na hian ni kotlang hian India ram mathlir Viksit Bharat 2047 le Mizoram mathlir Viksit Mizoram 2047 te ti hlotin na kunga na in thok tha ti na ani kan ma kum tin ring tharwa ta ezong kan la tama wangin kan ram ngo ten chreu zela kan tuina ten tiam zela har sanna sutkian danom chunchu wan nget ne ezong te skill be chan ezong na ti punte entrepreneurship lama na sazo kamala ten ni aseklang dum khwate hi sum don na ezong na lama fing na sa in nia dun mai ser chung wan in na china atam ria wangin an lo rem ta kuwa lama ma in la lea vain thangin kuwa thak chuan mun pui ania tlangram lo wa ta aizom na kalsan masabial inni kuwa in hok chodon chawa barma kuwa dolrukin anang ching chuwa kan sarkar ma ka chuan barma kuwa wangin namen lovin arsan nain to ani kha kuwa in thang that thailo awangin in mang an na kha kan hrenga dan lo kuwa lak lu chuna stakin kan do ta kan malang na rapo rang takin intela ni kuma khan Mizoram chanchina kuwa ching tu ten kuwa in thal to per kum alo thleng ta kuwa kute kan mang ta hial ani kha kuwa chin hi ezon na nge chinga thaber pol ani in lo thin chozel hi kan duel ema zamwanga kwan a processing unit kan din mek ani ten kuwa ka kwan buchang phaya mimalin andina ni kuma khan ka ju khon saka tukina lai biala kan ho tu rang tenen kan soi hoba kumina hian aret siat lau thon na deu an neya chutiani chuan buchang phai khola hian kan zuk khral thengem antia khol nei tupa kan be hala arsanaum lovang mi karon tir chowanga kan in betlang anga chuan ti dan te kan rel tlang don nia aron ti nge August tha
tran kan dua ongas khama kan lo hian asom du lu tuka anoi ngai ni alan no deva chuwang suan ongas thavel tanga tan ni se tiani ten kan malang na thar lian tak pakhat chu chief minister rubber mission hian ya tun main rubber hi kan lo ching to thina kan lo cham ti tuaya anei to sa point an lui lon one au nual man toni tunai ro chuan chief minister rubber mission kan han tinung thar le ta a ching du kan phung ta lut maya kan sumin adai lova amaro chu engemo sa chu kan han accommodate thia emission hoi hian kum ma chungin hectare sim khan le sang khat zanga azawa rubber hun kha vek kan tuma kum sang ni som ni panga khan hectare zaruk som thum panga azawa chung ko zanga som riat pakwa ten an ching fel to a cheklang nung khuwa te hian ma kan lan sa kor tha po hectare somli le pali azawa kan phun to ani kumina hian hectare zali som kwa pakhat azawa chung ko zali som riat pariat ten an ching le meka tun lai hian tu wang lai tak ani lom ome number 1 zau pan na kompo hi kan lai su sel dona kor tha khuwa bi ka hian tumpang lui zau pan na kongte puti min chana huan le pu gilbert rosiam huan in kar kongte puro thinga huan le pulal renga huan in kar kongte hi nakum lama laiman kan tuma kan in buat sai mek ani mamil le Colossi district 10 potential in nei thadna e lon na nget le lo chu saka dil sia ma hian ania e hi achek biala po hianin ma kan lan na sa le maya kan sarkar tan tir sang ni som ni patum som ni pali atanga voinin kara hian e biala hian PMMSY construction of new pond noya dil thar som sari le pani hectare som chuanga zau kan lai to construction of new rearing pond component atangin rearing pond thar som ni le paruk hectare sari point pakwa pania zau kan siam to boka padikam fish culture e leile ta sanga kanan khoi na hi emitran puina hi chung ko somni pathum kan pe to bok chuani sanga chi siam na hi mi pani kan pe a sanga cho siam na te biofloc siam na te bur siam na te hi mi pakhat theu kan pe a motorcycle ice box nei ngal hi mi pani ne na kan pe to ni daspo noya dawla zol zawa kwan chung ko som thum pani te tan new grow out pond kan siam meka unholding scheme Minister special package trangin progress partner som pakhat te chu cheng sing sari sangli zaruk som thum theu kan pe to loan component trangin mi panin loan an mu to bok ani kumre lo te chungin sanga kanin to del thei ti country tuna hian blue revolution mission kalpum puitumin riru kan seng mek ani oil palm hin soile sokila oil palm chinga e zong hi achek biala chung ko engmo zat in oma hei poi e zon nget ania wangin oil palm wan zo zel na tur hi kan ngai tua NMEO OP scheme noya achek biala hian hectare zali somnga zawa chinbel kan tuma atiak po sing ni sangkat zali somnga kan sem to ni alo na man ruwa leilon te fowa te po kan sema wan pan na kongpo tun na hian mun som pakhata kan thok ani elai bial na son na kan tho ya tama an soi vek sen en lova alang sa zual te man soi bel le taila in bial chunga hian in sak tan puina PMAYG mangin in sang khale za sak zo tonia sak ma ba pon lauma kor than no bika ichuan in somli le pathum sak to ania ka sarkar nuwa ma mi district tana in sangna tur sum kan hailu to zong zong hi noi sang kha zani chuang athing to ni PMAYG 2.0 hi kalpui sui le turania in biala hian in sang ni sanga somnga polidang sakle turin ro man kan siama kor than no big tan hian somthum pali kan ro man ani ka sarkar tir khan union finance minister chuan library sangnatur Bible si somnga le panga point som priya min lo pia achek biala hian pakwa khami mangkhan library kanon saksak to chuni power lama harsan 9 tolo na 11 kV line kan mun feeder kunga thui hi restoration le realignment kan ti zo to RDSS noya in biala ka som paruka ma kan la transformer som kanon bun thara
chung ko zani pathum te chu electric connection thar kan ron pe to ani ten ei ba ga hian tun na ya hian in kortha no internal road eta breast wall siam tur hi nuai somni point somni kan ruang mana ten kortha hian water tank ei hi nuai som thum point som le paruk ania ei hi are de lek teng ka ria ten RCC leilon chen kol lui zau zol nuwa ma hian leilon siam nan nuai kwa ania ten zol puya playground saknan nuai som thum pani ten borai marveng zol nuwa ma breast wall siam na tur nuai kwa le point ru ten rem dila football playground zai than na tur nuai som ni panga ten reng dila po ring road siam na tur nuai som thum pakwa point pakwa kan ruam man to buka in tu kina mi mo sat in ron interview va in the soi tam tak chu MLF fana tranga bial na chuan kan ti mai thina nia nuai thum nuai nga nuai ruk ti lek ania heng hi chu MLA te mo purna hian kan pe ve de wani MLF fan kan nei thaba kan bial chunga ka bial pona kan mang thiang chuang lova chuang chuan in ron soi engmo sat chu MLA ne lama lo thlen thei tur po au melin ka ria in MUP kortha branch hianin an room rang vatha kangaya antia hei cheng sing thum mandel nga mantur an ron dila ei ka private secretary hi Henry hi kortha tuilia ania chuan chief minister office akian ron tlang nel viau lang kan dua MUPI o te in local hununa ku Henry hian cheng sing thum hi alo pe mai don choni in MHP ho kha tu kin khan in local boka kortha north branch han in ka ria ei hian in sak laklo MLF fana sak to zo silo laklo te cheng sing li velahan zo mai thei tur in nei di khain ron soi boka ei po hi in ayo in lo kalanga pu Henry ne na hian cheng sing li in ron ladon nia len tu kina khan transformer kan mamo thu an khotlang floi tu thenan ron sena tuna kan transformer hian in za thum chuang a choma a zo to lo antia a chiat reng thina wangin akang phom maya chumi chom zo tur chuan KVA 100 transformer min PTU di khatukina enron soya kita engineering chief nena ka fil ngala kan lo ngai tu ame atia hi khotang floi tu ten P&E department engineering chief nena inlo han bo zenga alo pedon chewani then kan ho tu te khanin elai police ram all kong le kong na car che hi market atan kan du mang o antia chu kan ho na police department kan lo soi puyanga anrem ti chuan helai hianin market kan sa anga arem lo point mun danga market sangna turbun kan khotlang roi tu ten nan ruang man thowa ti chuan man mo lutuk lo ulangin in ngak de set anga police lam kan biak fela arem chuan police drama in sanga arem lo chuan amun danga khan in sanga nemiatan hian noi somnga kan lo ruang man sak don chuani in PM Sri School malang na hian government PS1 kortha hi India ram puma pakhat na ni boka ei po hi achhualom hle mai lom tlak tho nin ka ria residential school complex hi school education na utahlan kan tumme ka mame district a hian ICT center thar som thum paruk ron hon kan tuma chumiata na manru tam tak chu mame district project officer kan da to ani yang chuan opposition lo kan thian lova hoi bial po hi
kan thei china ang khatin yang hian kan ti thei chin china ma kan la ani ti kha min lo riat pui ula in SDC kalkong langsar retheina bote fisel na te quality education te clean water and sanitation te climate action lama te hian mumal takin ke kan pe na nang mala ngai soitura tam lu tuka tum khata soilo sen ani lawani ke kan pen na ko nga chuan nang ni kan roi tu mi den ton tura an ma kalme in ni a voina in lo man ru pui takhian du tok na in lung ni lovin kalzel de na in lung pe chu sela kodang ten ton turin lo tang sau ang chu in har sanate in mamo de chu sarkara in on chen selanga atulangin kan nena pen ron suenga kor tha khotlang hi khochang kang takasiam khauzel kan tumdon ani atom na bira chuan ei kan VCP kha local sarangin VCP kor hanot kha construction of link drain on Subcenter Road near to Vanlo Moy House in Waingamanania construction of drain near to Saimur House Kortano Ngaman Bokania Atsunga yan hey pani uak ordari amsa kan lanangi Lome